Kazai ene apobo ni bia piapiem amenkrofo bi aso ayehye ya baba wuram wani gadi ensemu o abaski pa sasa ai papa ya oya bedi akire obeba be mampani wo kroma de coordinate beto se mu ntwa ne ten ene wo anidie Kasiebo mu asoso no nyumtuni wono krasa de sinitwane mu no odimu titima pa Niki Samonas ana chesi wakasai wasinkofo se sinitwana eden agu wasimunim de mokeka na new strategy biaba wachirechirim ani abusia Sandra ababio nkofo ya lewe na twa movie pa baya kokokoko kama bino wasi wonyem at the age of 22 no wonyem na emunzam suro mema hu fear men Who ne obaya hu obi se fear woman fear men okay ani na bayire wo fear ha Adesima mazamwei ani ahufro bi na kan wagu yan apno esoa yade mu kiremu enso ede eba bedan wo ene anwumre yi ka na se ne nso sade edi kaka cho na eboja ye eti bibia tumi si enso so ewo mu na mmom yemfa sida ma yen aboafo wonom aso na sene na eno aye rich electricals yado ma se sense ban kane a wudwumadie paade a wonom na achim odane ne patam nyina no yede ahye wonom so ensa na afei so yamfa sida Emma Jubilee Hospital ko fata motos wonom ana abuwa gana de shimamba Facebook ni YouTube yadam fili gadochi search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atroya kese uduru wonom ahwegum na yebekenkan ede amount Ahenkan fo wote yanka yada afia ampafowa mene original again pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan afe Ghana de shimama ensam no emunchiremu ye de bo ade awura wasum ade amawo yes ensam no asiana ye ko eye enwumasua no asoye na samino ekasai ayade se adesuafo wonom ko school to asomu aso mo kwakwa ginim die no wonom mugina pa miensa no samino kase omo so retwato akora wonom etwere na amato mo nsa ade afri nwuma anasa nimdi a wonom kwaje ye e school to asomu no eno na ye friend se wasi no egusu a ekoso mpempam no kase jese enya asem ketwa na ayesa West Africa Senior High School Certificate Examination wasi ya ekozuei abedwaku a wonom na ensowe twere hye wonom sa West Africa Examination Council WAEC wonom atuanamon akọ school so awodo no mu do mani akwakwhwe se de abato ndwumade eko no mu do mani kwadi eche no mu etrem sai omache adesuafo mako adwowote insia a wonom de omayo madwe se so mbebre pa no lalai omumpeso omunan no omusabeka omumpeso omutiri sabi ebeye adwuma no matim de atren so na dinkunim na mom omode omama so mfanyansa kro no so na sore no ometwa na afi omato omadisua so na no ana waye kensu tem se etiomumra etomsa so mo paachi na ochem se sadi poma komako adiotinsia meka omo asemi de omugina so mo chi omo pa no eyese womode mobile phones ibi ana chasade akọ exam so ho na eno no sa no eboa wonom enti esemisa biara yebuso mu bia no ansa wafa mobile phone na tata gwago panyan no de ansa ma no na watre no de ahye wo enti amra no A1 B2 saa yeso wonya 8S na jeso de ginidi wa Ghana ha ezo so ubegborura mu pa no na hwe ni akwa itirim no de te wonom tibon koso nkwa enti omutem sasafo no mo de mobile phone so ko exam so oni nyina no womunsa aso wonom epati a ni baba akomako ade otinsian womehye na afe no matoto ma no womanya nyina so papa bi amfa ma ene wonom hyehyeye a womso de agu akwaso so bi afumra na yedidi no womehye ama na koso saba pepe enso so ade ama wonom na enu na wochem se sa enkat mobile phones nyina no schools awodo a wonom kwagiti ye ewo mu o ebi eye
Otuo Memorial SHS Otuo Memorial SHS ana afei baabiani na sa schools no se bi ka ho ana chesom kwagije bi susu onuma eye smart watch ibi a cherebre ni bi ni mu onuma masa se wo bade ya no to so alpa na de kokrom ni nyina omagije ni nyina na se this year kra no watch na bi onuma eye mobile phone eti wateze ni nyina omagije na omagije ni se de maka no schools no me hwe no mo ni mpayifo so asihu enkonya what one ka say so no kyerem say when say na wo hwe mobile phone so no a wutim say bu on mo mutimi de ko eye biaye ahoduo bi a ya platform bi o mu nyina aye WhatsApp jack o say no no obi a create na ne kwasisi no omu nim ba bi o mu nya di free de omu de to so a no de ma o mata kyerefo na omu so solve de ma wone mo ni nyina ye nioma ekoso na opanyina wono ejire simpie ni apaso wa bra wa ye kempanyfo to wo sade friends am trafo mo kyekire no mom de akere wo mo de ekoso ewo nso ni twere ni mu no eyo opanyini John K Kapi wono ena jesu ejire simpie ni apaso a wone nsam trafo kasa ye no ena oba no ekitawde adwubade ntotua so a wa ye kaso ye esene nsa owura John K Kapi ye ntie ni nsam sade obo nkyire mu no O2 Memorial Senior High School will be BNE. I want to microphone call by 10 minutes. No more gate nechi. Na microphone pese or maybe a gate nama or more ako inside. Or more far different place. Eura on na hona or mokoji 86 mobile phones na yakan one in Dosha way ye new market in Ketia yen microphone asonkrofo na or more ya etia emra ayede tron sofia no. Na yenyentia so obese leakage biaba na the air can say by 8 a.m. near be depo aye release question papers to supervisors in a beya Omedru Center so much starting sorry no at 8:30. Yeah, monitor other rogue websites. Yes, websites are omode questions to Gano. Now those sites main source, exam source was 2023 BEC was House of Genuine Questions and a legit was source. Websites are omode question to ja. Nti ye hwe wo munyina na dodo na ye hu no e kire se enkla no hyaase e tronso hwe na no metwa no mo de tudwa se na be ya yi teachers wo abontin so betumi answer questions no omode akoma nkola no examination halls. Ahenkan FM and abusuafo O2 Memorial ani akọ no ma ojeze nyazam getwa nkura no omudua ponise ayi no mobile phone so kura da mo fanya hwe na ayenkita wudie kwa tirafo panyini ewo waye kaso ye owura John K Kapi edin bi to so na okyerem se wono de na futu nsam a wade kwade ama adesuafo no mo ene se nsore na omo twere no we ye do omo asua ewo schools awodo mo mata tirafo akyere wono ma no mo de aba etu abo chimposa de obefa kwati kwa asunyansa kro no so na nsore no watwa ne pa de ene oso nya de so mama okwan na se wo udi agro na nso mo nsa so mu a waso ebeye hye eyi eye ade ha bi papa se hwe ye man emputuo ne ye nkoso de a ewo se hwe ne etwa we nyina to se na be ya nkola na chon so hwe no resource be ba no de watchro de wa hon betimi no don na ye de ebe mawo nti we na ye de etudwa na mo hwe nso a ye de mfoni be kire mo se na be ya be hu se ne ka no sebe enye eyi anasese bi ne eto na eyadea esi wo examination centers medamwase opanyini wono na waye opanyini ohwe ekasa ede ema West Africa Examination Council waye kikuo no wamo anahwe ensori adwumade ne ntotoya so my kokko ganem ha owura John K Kapi ana de shimama motene nka eno na nkofo anya mo ho kunche akwa suku se omunsua de ofa moto intna tabie omuso nta nti apo mudwie omudo mutina yo tinaye ani okopia mo chirimenken a suku dan na bi ni ho suku dan a ye tena hukura suade kakra ko de ko tworo wasi ni BC kura de bi ni onti enamso ema mutia mu a enamso ema enkofo bi tie obusu frenti ya ba besi suku dan hono mo de amankwada ya chese wo mu ko school gidigidi enamso ema ohempopra wo achem chirimenken ya eno ewo
Achemansa district no mu ewa Poemantemo Nana Safo ya watoso mako miensa Nana Safo ensem watudwa ya wabɔ nsem sha ede ama community livelihoods support organization Koliso Ghana for yes wo mo ya nkura dwumaku ansha banse na dwuma wo ma bebedi ewo chirimenke ho no eso nyame ani so nipani enu nti amo sefata abasobo na owura baako no so ena ye pani kwankyerafo wada B Plaza Hotel wano owura kwaku buama echiampon wano so ka ho bi na de abrofo ifiri Belgium tintin kwasi broni hwenti akrom Belgium ede aba ya wono mo nam Koliso Ghana ne so esi edan kama de amamti ene na abasobo no ewase won agiwo mutu na nasofo otoso mako miensa ade ne nsam atudwa ene wo ba mu kirem se enye Koliso Ghana fo ene si wodima B Plaza Hotel ya ka chirimenkefo anam he kwahu suku ene o manya suku ni bi achese abakwasem papa bi asi ewo chirimenkenfo ebukum ene omhomam na abakwasem ne se wedi aye suku kura di kan ya apiem patam ho na nasofo atwa ne sam so biem ene wo ba mane echem se 50 February bosome ne da na toso no mu afempinu ne adonu miansa no mu na yakwasi ada empanifu atwotwo wurei ebe pa adwumadie ene suku dan ho ntoma heye bia no bangayam se enkofo won patam won suku no abua papa masese die chesampatam wode akura bia nkofuom akura bia nkonkotemo akura bia ni won abehu no na ni secret so ne pa chen o kan ya se me ka bua me maame ewa fuom ye kobokoko da bi unte sasem ni biem enam suku ya empanifu ababesi ewo ho wotwa ne nsam so biem anu wo ba mane echem se wo mu hyeda yi wo mu yam omakoma mu fan ene si edankora be ye nsia de ma wo mo ene adankora no ne obehu kreche kreche chochofo na ya kreche fo no uwia be kwa primary 1 primary 2 primary 3 primary 4 and primary 5 chase enkwada 140 ohani aduanan ena sesi yakasai wonom ekosuku no a womo gentete abekọ ne atworo ane na eba bi ne ba eni kana beti A for apple, B for ball, C for cat. Osi eni ka papa enunti woka edi atwere wo mo se wo mo nkoso antonkoso na nwenta so wo homro wo mo nya adwuma esefata sei enkonkosi ase na nasofo to ne nsam so biemu a na wo ba mane echem se mprempren ya yekase kane na nkwada efiti chirimenke ho anantia yabui na hyehye nkwadai betwa wokin sa twa wokin adan ye kosuku ewo nkrotu ahudro a ebenchiri menken nkratimi na mafuom ebi mu nanam ba bia ensam fata na awowo kabinum na ebi polikwam na ebi se na me na menya nkwakora se mekosuku akwabra akwatim fifre se adam do ba de ene na metena fie enti kwada ne bebre no atena fie na omu nkosuku obu akora se na me betena fie so anhwa na yase ensanya adwuma obronsan bo ne panti ene na akwada kete boge ne odidwa chase nyoma hudura eman humne so basabasa yo ene obi taku da ho na oturu ho akwafa ene ejajajaja enhwa ene de keke ka hu nyina sese eswate enkwada ne nhwa biem wo mo so ni dware ya ogura ya na ne apabam wo kosuku enu nti abrofo ene owura kwaku buwa ma champon nyame so ade a waba ba ye de ama wo mo no yade poma yade papa wasan so atwa so biam kirem se kolisofo president no wasan hye obogbo se wababa besi bongulo edi ama akyerɛkyerɛfo a wɔn mo kyade o JSS eno nso emu ode se wo
the school yi ba a boy chimenkemai papa de di kan sena nkwala no na mukọ baby school no say sign a boy sa afano because the boy beti say o lipa bonifo bia ba kwan so anase mframa kra bo duebie bu ni na no apare school yi ba ama won amotonton nuane nkakra na ade no omudwa so ye de ekoso nkwala no obi obeka fie ne bi na oyale senti sa de ye nkwala no omuyina akọ krasin kakra bi so wo ntemu ha na nka omu nku school bi kra ti school yi ba omuyina aba school de me se me ka ho asem a beka made achi na se na ede ma nyankopon ni director odi anim na odi school no breye kwaliso omudi school no breye bruni no so no ono so ayi na kumam school yi de achimansa ha de mi hu school abechen sa school yi nsisi ano aboa no kura da ho wo ho a omo asan ahye bo so ombesi teachers quarters asan atoa school so amaye JSS na wa besusu bibia adeko ye hwe kwan so before November imudie na ya start sa Ahenkan FM nipa wuti ninkan ayo he popra wa achemchirimenken ya no ewa achemansa district ni mo na nasofo otoso mako miensa na nana akasawie ya pe ena de hia wo achimchirimenken se ye embeto ayeyi nwuma na den ewurade a yedamase koliso gane yedamasia ensado school ni ba dem fa so bebre aba ha no mamaye obonyi no obebie school man no wa ya de yankopon hira no de dikan wa ma yekure ye bie pa ama sese omo fi ha no mo school wa che krom camp sese ye kwa na yeti amaye nti yetumi din kwala nketwa 2 years 3 years ama omo ko school wa ha no de omo ba ye nso a enam san so school no gina so a ebegia ha no nso Yankopon shrom mfaso de beble eba enkra na mutume kọ first amutume nante na ewia gedegede na munnem ba obloni ne ba ya obeboa ye si school dan abu school for no sisi asa mutumi sua de na mom JHS na aka na so ye hwe se amba be si amaye na ebi won so tumi hwea mu na munnem school ne ba ne de krona mama anima ate ye bompa se wase ye no do achi wona school DSS number ya do nti ya hwe se wa wo baba ye mo kan Ahenkan FM eni awutie ye ayade hia binum a wonom ewa achimchirimenkenti koliso Ghana afo ne broni a wababeboa ema sesi womenya fiti crach ya kwesi P5 edan dia si wa ya nkwada agimu adesua no eho aseda chenchirenchi ena ate na asankafo na won ani abere ewa aban no esuo titiru eye asoya won mo ena hye kwantempo dwumadie ne ntotoya esuo na ne nyina ne se yeto no ma ye ka bi hyemu ena aban baka kire Ghana fo se wode etuo bi ba sa ato no eye agenkwa eno ne baba gi Ghana nyina nkwa eti yanyi sa ato no ntum na sa na kura na etuo no be firi ase no pese wono so ye yadoya kakra sanse sa be no hu se no mamoden eti wodira so ama tobut weyi ni nyina firi oto na senkafuo tua wo kwanteponso wo so omunya atua huhia sanse sika ne baba gire de we yenya sika puduo pa eno ye 11 yeje 11 ni tumo 11 ni klasa wantimi anyen we de ni to no so kwa adenkwa ye ntimi anyen asisi am no kesa IMF na ye butu a ye dan wo ne mo nanu na senkafuo tirem se omudwene ho a mo ntiase aban wosi to butunu ye fro aja o yase de obi anu no ma wuo so gu nanum a beka so mpe sa to no mo senkafo o mo so na neda etu yifiri wo kura na anya hwe abo wo ne mo nezo so o mo sim pempe de aban yifiri wonum no ya san nioma kura se ya san nioma ne se wo mo chem se sa to butunu mia ya wodo wo no sisiam no kese akwanhia gusu a esi awo sa kwantempon no eso bia ya hodo to butunu wo na kasankasa na omuchem se kopiemu akasoa ani motowe ni sukra mpodi a eno de anya sam ketwa akwanhia esie ma akra ya hwere ewo mamu ya no no omo se ebradwen tiase so ne sayo sunti omo na Ahenkan na 3.3 FM anwumre Kasiebo eso ka kire aban no titru asom na sha kwantepodi madie ntotua so wura mu akwata ono wapamfo omo tese se to but no
omo teteye se we kura ma yemu nsachira ya mo sanso de eba na bana mo de ba no kura de sisi ade oduru won ma electronic ti oduru ani atowhwi na nya afi na obi be jo be tene nsa nya ade eto ma shomanima sando tuane maye eduru ba bi kura no mo ka kire se mo de ba be ya janabia ene jonsodan se de be ya se obi etu kwan na ekwan na wa no obeduru na kanepe na wasi akwan no ye wia ya toa so eno so ma shomanima eno so amaso etise munni djuma bia mode sa to butura matisi wa kwantepa wodo so no edibedia sa dan kra na mansiri nyamu mabubungu munyinyi mfiri wo na yankeka kwan nsia ni na ekwan mu na ho esanse omusu esankani bi wonoma ono wuni se we highway ti no wotia so a oduru wonoma onse oduru wonoma se ana kwan na papai eti unhu ba bia wonfa anu ne sa no etimi dia kwanhia ba etuedo omo sra pa na omudo mu ni sa ban sabe mpeduasa anim guase na aka no na anim aguase so onim se wo yes are na ka Ghana fo abo agene so a wo yifiri wa Ghana fo za de de ka ma no wa keye wo se aha 11 so atimi amwo ni nti wo hu se wo de ba eno hu se wo yifiri ho eno akwakwa gina kwantimfi eto no de omo sem omo kanya ne se sa ban hwe na sa dan kro wasisi se ekeye ntramu ni angege aya asenkafo to awo kwantempo awodo so no wontimi mfa etobutuni mabiem adia womubungu wonyifiri wona kwane ekekansia ni na enna ho se de be ya beboa sanse enkofo mo ehwere mo nkwa no edoso road minister ma ehun say oyi tobut na efiri ho ye jetum woyi efiri ho tobut ne daso esisi bebi a esisi no a create accident every day is on daily basis na accident no esisi ewo motorway ni so eno nti na ye ka kire aban say e asemtetietitia say obeba back abeji ni to a ombra back embeji ni to say ombeji to no a e wo say o clear sa e dan ni structures na omosisi wo ekwan ni finfin na e claim lot of drivers life passengers as well. First, I'll blame the government. It is due to his negligence. If he's decided that he will not bring the toll forever and ever, it's better to clear it. But if the government is willing to bring it back, why not? The structures are there. Why is he reluctant to bring it back? Any gota na wa nyina no mo meye ni ye butunu de izia no wo muntimi mie wo mo manuma guaz wo muntimi mie eto opo mo ntutu o mo kra bibia mfiri kwan so na drivers for ahonto wo mo efze de bia obibewu de bia obibewu pass na to no wa no onu so oduru ho no ma obe slow down kakra ama wo se ono okotua sika to be slow down be se ato no anya adwuma na wo mo kwan de obia de ni mlika na entie to no de wo so a wei asenka fo a mode ehyen di akwane badie ewa kwantempa wodo eso tituru ko kasoa ene ne patam a motorway ni so ana chesa te so mo etiem wo no omo sra ban sa ban ade no unti majeje ayi firi ho na mso mde baye ayi no dian washroom no ase akire omo sa be ka se da bi isi on be ye om de tobu tuni sa be ba na emum de on be ne se omo ye no abe fontentans eso nti no duru ho no mana ate we ate anya nipa ne begina age physical cash no aha nti ba omi ade gita ne be ye adwuma ho oye eno so ye nti won mo nka biem ebi so omani magu asintira sa o ma fere won ya me na me ka se yo wala mobla de gaza si 11 ntimi antentan isi omode ba no mi se Ghana fo betu omanu agum so ada pa no so de mo kasa mo de ba mo beje ati mo fa mrantam ni antwa mo mo dada yen wo Ghana ha ona me bola bele oh okay Eusia ana na mura mo blo so wa hwi mi hu na cho se omo yo ma fam die bia but hem sent mi anye yo so na ade na hwe ono na ebre obi asuma wo ono na ebre nyo obi sa nyamna mo blo na nyamna mo blo me na me ebre ade no choma igwa bebi okoni na me ye nyina no Nsadi no to adene de ye me na mebre me na mebre nyamu na mo bre se adin rade pa adin abusama ye didwa na fe wi aya ntinsi anigedi ensemu Jubilee Hospital
eho ena ya afo nyina kɔ ekonya yaresa 24/7 ya doctor fo gyina so tenten apre wo nkwa ede amount afen so no ompese obi aba hwehwe animu bia ba keka wo yare ho nsɛm na mpɛ so beda fume word email word children word na wo privacy a obi ahu ntuo mu a na Jubilee Hospital esansa wo kɔ no mo ho de ene o privacy ya be ma kwan ema wa ya okukuwa mu nioma wa bra oje ayarehwe ene ayaresa lab wo hono mu tibibia ni akọ na yenhwe wo mogam ni ehunu adekora etete wo ha wo pharmacy wo hono mu nro bia bi wo nya fa ni aba tworo no wo mo brofo no mtwochogu pipa so no o de wadwen fa ho a oboa bi ko kura mboa hu no wabo sey bi ko motivate kura na doctor ni twura ma wa oboa o de wadwen ba fa ho so mo je ya no mahu obi ati na adwuma mu brofo ampa enu ti atwura yam twura aduro fa ma wo de ayi ho na hospital ho no a na yi aduro no e de anya fe na o de paper no ba e de aduro no atwura gusu da bi kama oba wo fa yafu a antenanta no Jubilee Hospital ena wasa wo kwa no mudi omusafefa afuro no so ahwa dan da afuro no wanyi firi adum akwa adum mesra ultrasound machine so ya adwuma kwada no ye ba na be ma ubehunu ana ye ultrasound machine na ultrasound machine so nye ultrasound machine bia ni ma hin o hwe ebi black and white nti akwada no kra hu ne nsa ni ye hu na betwe ehu na bakon ne de keke hu nyina hu ne to ho kwa Jubilee Hospital ho de ne ye colored nti hu akra ne kre kama pa afe wa wawie no kwasi broni se post mental care eno no akwada no aba asase so awie no uhia nkyerɛkyɛ de ba krakra no wanyi kama a chemato bia animo ya sabe dam die bia animo obuwa no ya wo no ba asase so na sabe ne honam ba bia ntechema akwa no ba bia enso ye kasai maame no ahwe ye bia wan hwa anye amfa koda na nkwa weyi amfa na nkwa a hospital brano nti akwada na ne wadi dem se wo yo ba tan na wa mesraw dem die se yede wo de anye na oba ne befo asase so na afiri won sa so wo abra wo ye nhwe ha na oba no ebe yare dia na ha adwen ti ene Apollo Hike International nkwala ni tepu ani aponyanya nkwada ye nta hu omo esanse wonom ewo a apemfo no wuwi a omode nkwada no kɔ Jubilee Hospital ma postnatal care no ekoso akra na de diem ne nantiem ne sififrem education church bia se de ma bia na hu akwada no abesoa wo no ne ho ensem ne ho abakwasam nyina ekura doctor fo no omode be wana wo bo na so manual no ekura a doctor fo a ewo Jubilee Hospital te se wakotoka obua usi unimu se dako bibi bete na ubekwa akopɛ manual na akyerɛkyerɛ okwan enu nti akwada no onyamede ama wo no chimato bi yade bi a eye Jubilee Hospital a doctor fo nkuto Bible word nkuto enu won betimi aye ede ama wo enu nti ya postnatal kan de ehu hia me kyerɛ kwada no basase so e so hwɛ ni yie counseling unit wo hono bibia ni akone ko chechem cho confidential enkote wabonten wani yo ya prunso tata Jubilee Hospital ko da eye clinic ankasa tene ho mo hwe enipani diabetes ni hypertension for clinic wo ho canteen mu aduane de de papa odidi atede enya apomode na onu maduro ne ka ho ene na yade no ohwerem wagwan kra away insurance ya adwuma ankra de ene aban de me kira pomuden si achiba no enu nti hwehwe ma kira kwan ye unim dada ye me na afia ma atwa awrade ma afia ma atwa wasmi kwadwubiri ye nyame fa ne krase ye enti kwadwubiri ye wanom ewo odan boabo kwantempo ne so amantransam so ne so a Fre pusu ahomatrofo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241
784-645 nane Jubilee Hospital mpani for jochen komo na yaye nipadua no ho adwuma wie no na wo ka na esi wo na agodwo no se agodwo nyina ya yo engine no anya papa ti jugu enu ti mesra wa manage prum ebaji prum dia na ne na ko fata motors engine wa kwa kopebi enti krom ha de Ghana hanom ya pe baby a wo moton ka ho akwa ka ho nyoma de a eye Kofata Motors V8 engines nyina wo bi Nissan engines ne spare parts Sonata engine ene ne spare parts wan ni pedia no wakoma enya atese krim wawu broken heart keto akura hwe ne ya na akoma na te afiri ho enti saa nso na ka no na koma ene engine nti wampa engine papa nto Toyota ni mu a waso be ye hyehye enu tie na wadane wanim ena se wachi ba bia position kire bia akọ aboso kan ewon krampupu ni mantamo eho na obehu Kofata Motors emo hwene me watching me kan ye me na Kofata Motors mesraw sesei no phone wo ho timi ye call enya call krasem kwa na de paneton ho engira kwancha sabi mputu nhwe ba bi ye mo mami we 200 ye no ubetatum so obwa adebeche na asa anwe ne sen adepa ne ton ho to papa preku no obi te ne party o se pre papa preku no wo de empre papa preku ewo Kofata Motors na wani ba fechire ho papa bibia ni afre who knows ebi kra na wo to no engines different to the bebro 0302 689 0302 689 na afe nkania ayade ehu ehia pa nti fitiasia no ose asase na yesaka na yeso ayekusu sumkabi obade ese enane han ene dane han ne muche ya yenya esum ene eye han na o sisia no o de ba ye ne hanum ya ebire bi su na esum ne ba kura na utimi ema han ne ba nti uchi asisia esum ba na so nkania da romanti haya han na Rich Electricals ye de won ma se pa sanse nkania omodi abadwa man so no edi twam nkania ni bi wo no ma esi wo no ma na noa esoso na edum eso na edum so na edum saa kama ebi si wo no ma utimi se eso fufu white ni sisu kakra na ja na dane na kobru kakra na dane na kogri kakra enkania no enya asem ketwa ebi si wo no kura so a ya design it se flowers no na siwo kama me pa chon nkania type bi a wo pe ade se one Rich Electricals ebon koma one be boa ma wonsa also etimi akabi ebi ti se eye POP light corner light ring light wall light ni nyina no wonsa betimi akabi na enu echi no osime ganjo se nkania no ya wode ode anyina moden ebehye na wode akekasi ani ansa na watuma nyankania no ene ya wode no so wode to awiem a na ja ukoyi a oso ya na so ne friend se solar no ebi su okran so a eno mfa hwenhyem wo ye ya oso ya na so entire nyina sankania ni nyina no Rich Electricals won ma da Roma eno makofa bi dia ba ye mpatam ya no so a ye nyina nya bia ye wisuo na me pa cho eba no sa switch no so a eno ena boa am yetimi eka nkania no ene anyina moden no esiani na afen se opese oso a umi aso na aso afen so pese odum na mi aso na dum edi sa switch no me pacho type bia ope bia eyade se okọ Rich Electricals a wonsa betimi akabi eno achi wire ahodo ni nyina no so no wonsa betimi akabi plugs any socket no ni nyina so menka nto se oba na so ya edo so puom eguna kache conduct box circular box ni nyina no ebi ewo na so ya wonsa betimi enso akabi chargeable no ebi wo ho any bulbs ahodo ni nyina no na so ye extension bulbs ahodo so no ni nyina no Rich Electricals to no de ba no anyina moden ho dwumadi ahodo de a me pacho Rich Electricals na so ye ena wo so do ani enso ekire na okwaje de na de me da so nko ne se yanton sa nyoma we nyina akwa anyina moden no ade bia wudi agoro do beto na mo nsia do sisi a enti e wo se wunya hu nimdie
enti wokɔ Rich Electricals a wɔn wɔn nyinaa wɔ ho nimdeɛ a wode ɔtɔ adeɛ no ɛwɔ yasoɛyɛ na wankasa wonim ho nimdeɛ a wode yɛ ne obɛkɔ sɛ ɛyɛ bob na ɔtɔɔyɛ sɛ de ɔde bɛhyɛ hɔ nom amana timi asɔ ɛno na ayɛ wadwengyene ana soketi sɛ obetimi de afam ban ne ho na wotimi akeka nneɛma sie na yɛ adwuma no ɛno na ada ne wadwengyene ana kai ne sɛ ne so mam sɛ ceiling fan ne standing fan no so yɛ tɔ bi ceiling fan no sɛ de ɔde bɛsɛ wɔ amana timi abɔ no ɛno so ada ne wadwengyene ana wode adeɛ bi afa nyamɔden ehu bia no wode fa dan yɛ ne yɛbɛhwɛ ne ayam na tɔ nneɛma wɔ esu nyina wɔ yaso yɛ a yɛn ne obɛkɔ ne akɔdi udwumadie de ama wo wɔ abere yɛn gye teku ana yɛn gye sempoa enemre yi mu hwan na bɛyɛ etuhu acha adeɛ wi ɛyɛ Rich Electricals enti yɛda na se abɔnaba so bebere na kyiri kwa anya yira kwan wode ani kyerɛ mu Oda Estate mepaacho wɔ Green Pharmacy no wɔne no na ɛbɛn wɔ Green Pharmacy no wɔne na ɛbɛn ɛwɔ ɛyɛ Oda Estate wɔ timi paacho kɔ na also ɛkwadwo de na ebia we ni se nkwabu akotimi frɛ no me paacho me hia socket mienu bob baako me paacho ceiling fan no mo wɔ yinu bi hɔ kɛsia na adantamu no de ne ntaba ne wawa no na no ma di nkɔmɔ na ma kyerɛkyerɛw o mesra mintimi ma bia me woni nti mo de mo mfa sa no ma ne kan na mo mmra fie obɛyɛ ne sa bɛbɛpɛ de ama san so ba sɛ oba bɛsom na de hye no me pa chow woni ne bon nkɔmɔ 0591651688 0591651688 ana 0241666508 0241666508 eno eye Rich Electricals yadana se ene wama odane ne pattern bia dane han gangan abrichira bagana na eno echi no mepa choka ne se ne sofama me se bosumi a ewom ya eye ebobosumi ne de toso aduonu ba akwafempino ne aduonu miensa dwumadie sonko nwanwaso bi ebetodwa ewa Ahenkan na fem yabobo ano na se dwumadie a ye na ye de akeka yensase ajeje ntobwa kakra na afenu sebi kafracho wonoma mutwa omani a ento bi anim mobra wafo wonoma sebio wayare nanso onya nkrofo ma won hwe wonemo echese enyoma bebre noma hayen ewo yempatamu a wose yehwe na ye tu anamon nya bibia nso ne beja abo aban no so ebi wonoma wose ye timi keka ho ne yetimi tu anamon na nuti ana dwumadie baso eno eye Match Foundation na ye pa ho entoma Nyankopon ya adoma ebobo so me ne de to so aduonu ba akwafempino ani aduonu miensa wadaroma kai ne sene so ese oman no kyekyereɛ ene se ye bo afoforo no ye nyina ya sɛdeɛ enu nti no o de kakra ba nam de kakra ba ye nyina ye betumi aye amana ye fɛ ma nko a wonsere da bi duru ba bi a wonom mo sere no ma ye nyina ye moa na afi no ye nkeka ye ho na wonom so musu no ye mpepa omani ase nisuo na atimi enso aboa na asetra no ye nyina ya temu de nti Nyankopon ya adoma for do bebo domai na eye Ahenkan eye Match Foundation no yempa ho enso entoma obi biara yato yensa e de afrew obi biara yato yensa e de afrew entibra ne ye nyina yenyo ema no enye fefefe na dwumadie mepacho wadaroma obeso so ye na sene a na wabɔ moden we kura beso ye sene nya se opese Nyankopon de ato akoma so da se oto nyina yo so masene bibi kakra na ote won mo ye de nti wo de famai 0543 350934 0543 350934 wadaroma chechiremu bia ne so peso beso yasene no obetimi apusu ahoma no na oni mpanyfo edi nkomo Match Foundation o say a building a legacy together and powered by Ahenkan 3.3 FM. Of course we are the best in the East. Abusuya fe ya tiesim awanije die Kasiebo nim. Na ya tiesimu a enanu ada na alankwadwo kyeremate ade ne letter tin 2 pages ba se anyanto adwuma no malam kobie adwuma amana ma tiesimu na papa mani wadu day amana mebe buni o Tiani adwuma no anyanya biem kwofo ni agent ni e papa mani so ye mie bi ne ye fifififi kwofo ni ase mema nso ye fifi omonyonko mema ni ase adan ya ye hwese
ya tro Alan we ni ase a ti ye fina sa eni capital eni di kadia de ne e oni kuda mba ne ya wasunte kan ti ani Alan say hunahuna no edoso dodo enipa edu ya fukuro mu ade o ya kwa akopre na yi anima atai ba ku pechi nti na as yedi anim se ka ya politics for na asem we e for mo ho nanso sinitwafo nso se twa afechi o mbeka bi edu ko piemu ewo sinitwa mu a owura ba ko di sinitwa chi acha pa ya pe sinitwafo wo krom ase ya o wo ka ho bi na Kofi Ageman o se hwan no wo ni pa ko no hu no so na Kofi Ageman wo no oboy siki asem na mi kan so ya masho ni di no edi dada so be di oboy siki oboy siki se Alan ade omude ya Alan wo MPP party ni mu no eya ne nwanwa papa se no wama MPP fo mpanifo no o ma twi sikale nyina ama ba wo me ya ena se Alan se kura Alan hye ni sika te se first no a ode ye campaign ti no ankasa hwe de hwe de nko no a wayi ne ho afiri akansie ni mo na wohwe no wo cheche mu se obi tena ba bi ka se Dr. Alhaji Mahmudu Bamia ebeba be ye mampani wo krom ha ene no wo ka brofu ka se we a kiro se in your dreams udayem chale sorry na reda wana kasa wo danti nwane ene na ayi patience nya konyo no obi nwane mi o ese ye bo ma ho esan se wo ni pa kro na akasa asam no unim ni ekoso okrom ha oboy sikise sapa Dr. Mahmudu Bamia baba be mampani e wo Ghana ha se kono a be kase sikan nie mimnimu ni momfa ntum koshe tan mu ntwamfiri ho wasesa Bamia baba be mampani pa de okobewu edie ba asem ni obi mampani ho ba bedie si wo bedie si wondi oboy sikise se kromba se no Bamia be mampani ane kono abeku ne ho kra ene emi susu da na se de nani abre ne ho a wo ka asem no utimi se Bamia ya na de papa na Bamia wa ya na de ne MPP fo ya na de ne nyina se wo se otikro ma onya dwuma anye oye sinitwa ne ne sinitwa dwuma agu wonya dwuma anye ento tititifie ana maabo na wo ye kakra krese ya lala sulala enti se ono hwe Ghana ya de ne nkofo bi fili na omo soro am de Bamia BMW wase na homete na shikura sabe na tan so omo ye sa Bamia mas win ba wase Bamia onya mampani 2024 and then wa ye de kira wase Ghana se de awie sam akuni adu pa de Bamia ampa ne ba bi ntana se wase wo ba wi ni ana onunu ne ho ene wo sere say no ala nkofo ni nyina ye wo mo ate bi ni wo mo di campaign ye kura no sikasem ho de di diskani nyina e boa Bamia amna ko Bamia onum na baba ba ye fra bella ontumi nye president sabre never ensida over my dead body no me hwa akere se me me nkwa me twa so wa bra Bamia ba ye president awa de ho di amunti na se Bamia ba ye president enti amuncha ye wo mi wo pa na se mi sori am hyedem me nya adwuma body be na ma ye wo mo anti me nya adwuma mesumi pe adwuma onu anu no ho ohuru no ho no gina platform so no ye we say we na omo a omo no che no munye skadi die no agige so o Bamia na ekọ no Ahenkan FM no pero mami bia mami fantini bia ode de ba ko school ana o ko busan so u be didi na de ba say no o say oh boy amemi de wa ko school eme na wenyi jina o ka chem den no no se man no me ka o se da bi areyam me bubu so se ka chem den no kitu no ni bi ni awasi ko po wasam no do so no was we trying to want was owo so o ka so be wi da iya so is 2024 na say ana me boa so 2024 no wa wu kwa fa ho be mu wa go na wa go ye fa ho be
Yeah, so want to owo. Obi unya dumanya, unya duma be duma ye. No, didn't way. No. You didn't know. There's a very granny. I'm very man paying is an hour. So bad is when you were Yes, I'm granny. Hey. We are doing this year now for 3 Badia. I did Ghana no freedom of speech, you know. We are got the end in there. I am Dimitri Bacho. Where is your at all? You charm one who say yes. Yate, or was the kid auntie? But me, I don't know on ground for. This is some so say obedi dia ko ni tiri banje. So ni tiri jama wan. Or ni tiri banje mo. Money pa prodi. But it's an energy crash will be ready. President, ni abuza say president need the same. Was his excellency Dr. Hey, what time you have? Obitawa. Azemo. 10 year drew. 10 year drew. Now we are no. I know what you were about people. People swore about who they said yes. Yate. Bomia, was it as possible? I say. How do you do the bad? I would turn out the bag in it as possible. I go phone. My uncle ni mabusi afo. Ani je mukasi abodi ya wono. Enya get to na tie. Siniche ya muni papa akwa na ni abe no boziki. Wajire wanyu se ano. Wanda ne ha nyina ni se. Movie na gu. Na mami so obekasa. Onu so okesi ni pa. Niki Samonas. Onu so dia tudwe kire mu se. Obi obekasa sinitwa agubia no oboa. Wase sisi akwede gire na so kura cha verse no. Na se minim se wotwa manfo de a. Wase gire na maso pa. Na wase dia akoba ne se. First na ni efre bibisa Patrick Otomo sadie no. Enani wo biem. Enano ewiase asesa tinimdia foforo de aba. Dr. Bawumia kro ya da Roma digital ye adwuma. Etene utresini na anya afina de bagu apawa so na de anam da bi kobon donkomi abe fontente wo YouTube ada Roma wo de akoto so na wonu mo be di akira kodi acho mo mbe hwe akohwe. Enti sisia no tese enoma na asese ntra na ayese sinitwa no sabio agu wose enwu ye agyana mo so pa ebo adwuma enya asem ketwa. Enti wonu mo kase sinitwa agugugu no ono de oso no mo enso so enye adwene. Since when? No. Right now, movies. It's up. I mean, it dipped really hard after COVID. In fact, after COVID, it went really because it was difficult for us to come back up. But now, with a lot of corporate investments and investors, especially like Papa Magic the other day, and a lot of, like I said, corporate investors coming in and coming on board because now we are used to the digitization of marketing movies. For me, I think it's picked up tremendously. Basically, your taste. Digital no be free ya ebaye na baga jose obi bedi mampanyu de ka du tiribaje de baje so ha na mami Niki so Samonas eto ne kase yaso do kire mu se amanfo be kase enwom tuo sisia bebi abefa bia ye nwom bebi abefa bia ye nwom nanso sini ba ko ba gise mlebe de ho abetwa mu ko ansa na foforo asa ba edi enti na ba ne sa eno cheche mu se enwum de ya ade a chese entwam de o enwum na kasa ye dede to onu nkasa to no ho dada anso sini no wo de ba gise wo ankasa wo firi ase se wo ye hu dede ni ade a wo anya hu dede amanfo hunu bata enwum ne de wonya yi ni tia no de ni dede nam etenu nso ka wo bi ena akoba ne sa na so no nyina mu no wogidie se ye koyanim no enuoma sesa no sinitwa no so ebe sesa mo na san so agya na mo so pene echen first no kra.
Because it's simple. Music is noisy. Music is everywhere. Movies is not as loud as music. And so, music flows. Music is water. Movie is fire. Movie is earth. That's how I see it. And so, obviously, music is going to be making a lot of noise, or a lot of people are going to know about it more than movies. Every now and then, we're having a movie be able to they can cry, but music is constant and it's wavy. Ahenkan FM. Tinyum de jana mo so pa nya sinitwa kura afe no sininye na afe ne nyum de oti nkan wono so we sinitwa ni anya asem ketwa wo mo emma na yom nam no mo chiacho mo pa chiacho mo pa no chenyo staff no ai eno so ye bi Niki Samonas eno no ena wate nkan no yo eni ana yankwa ha why no pregnant woman 22 years and wa 5 and 5 so obro you know 18 oh okay nti onu obi anya case ana oni obi anya case sa on na beto mema yampia na na oh onya a situation nya so beto mema yam okay wo dey fa ne bra ene na me de ne bo uba kromu asinitwafo asemiya na egusu ya ye kan sister kama fe koko sesie Sandra Abebio eno no nso okwapie mo delay show so ena delay ne kasa delay anote wa busebusa no odidi wura na bra bomu nsem no se menyem yo menyem wakwem 22 years enfia dionu mienu na menyem na osenyin se ne de ye ni all start no 20 honas on cabin shredder and make us one cabin shredder. You know what I'm talking about. If you know, you know. And one cabin shredder yourself don't have the cake. Be breaking no say pong no say hey we breaking inside the more de game pa na more de say any mami twice way. It was sick on the cane when I say game ni more denti. Na ja otwitwa fa kakra otwitwa fa ho anya se bi otwitwa fa ho se bi okwa fi ho no akwa we ho osina fe no nani abie okwa club okwa ha sei ewo mu na papa bi nso betra mo mantem ho papa ni nso ye defo a as wo free UK abrochiba mu aba mpatem ho na se no ekokwa no ho ofenti na papa no eye se me like nani ye se papa di na no toto ye wo waskanti ani oya no kofi mensa adwempa oh kachira abaye se no hia me fe no hia makono se nchenam nyana nkam de be ma de etu o se okwato ade o ba bia na adwempa frɛ no he teacher Eric awa free UK aba waso ya da jinsen ko ba no behu an se no jinsen ko tie ye ya na cafe fe ene o cafe wie ye na ne eba se memba na de nge na nyinsen bem case 10 ti case 10 be wo so papa ni di kan ka chen so mi ni yire me yire jai e wo UK ena mabaga na mdi manim hantu abeti ene wo so ya baba wa di wo so papa ni no okeka ko 50 years na wo hwa de 50 years ni 22 years that we say hey enkwafo mpomu odin enti ni mpomu odin ti oni papa wo okeka ko 50 egro na baba mu nyinsem ba mu afi wo hwa ya sa papa no nya ne yiro ne yire ne ti UK ya wa ma wo mankwa na msa papa ne pebe ma osadie be ni ti wo ba krom ha be hu no fe enti wo kire nkwan ya fa so a wo hu se papa no ewo yire ewo ma be ye num na wo se asem ne te na koma ma papa ne sa hwe nanim ka che ni place wo enya dia meware me yiri njai enti mayentna na ne atena ni mu anti wo se na brabo no wo hwa de fe abeka se won fam wa fam pa I think say me wo ye na me obe after 16 years I will call London I feel na no abaga no be ka say on worry ka na obe almost 50 years me ba be hwe mu de no wa 5 pa no was divorcing no na sa menyem ye no ewie ye no e na otimi bie na no ka say nya do betimi aware me na onja aware me siesie ho na ne bag na traveling bag odi to kwan me fa bag na
siesie ho na me hu say Western Union paper edem na me wo me ba no or send me ska obisa for question and answer no obisa your daughter's name na we no ne yire no a wo se afa de ejai kura se me ne ti nyina no se wawo sa time sha no wo be ma na ye man ko a se me ne ba no e de the same age as ne ba be ma. At some point ye wo fie no ka kire me say ne na fofo bi ba ye friend ne say e ba Ghana e no nti no ho me ma me ho kakra afa de bre ya se some say na ne yire ne ma na e ba Ahenkan FM sana ne yire ne ma na e bo boga fuei mo boga me Any Powutin in Kai Ayakuma Wood actress Sandra Ababio no fe. This is our 15-year-old baby girl of here. Onya. Some party for the. Luenya the phone, Nikas Nanyan the photo. Sir. So papa no that Nikas Nyan. So she no ya boga. So I boga and I for any general. And I catch chance a woonie. Ah. I don't say I'm a weak point no. Se oni yire no dabi so ya boga no eno nko ano eno qualify kasa me wa yire ano nko fu okun no so ga okay enti ka kire no obeya awaye ba won kan kire no na o find it out e ho no na ehu no se ade no was steady tie bia wo hunu se o kan no ma be say ti unim ni trim adwen okay anya fine Boga for ya munya careful o. Na se ade onya boga for nkwa na eye. O da bi se omodia ne tie. Krom ha de se woni be ma no kra te ha adwen. Ubenya obi kra ma afela no. Oh okay. But esuru wo de agenya me se agenya me son da ye. Anza no wetin. Na se hu da. Odi be si o ba tu ene ye enfa se tie odan ha ya. Ubenya obi atim. Oh okay. Asume so wo yiro. Ba wo wa broche dia obwa. Ndio ye mfa. Oh okay. Dia boga you two mama boga for munyimutu. Munyimutu. Boga for a guy. Na nkrofo na campaign na o. Campaign na no mo Facebook o. Mo dia me mbo ni mamo. Na edusi poku de dia ba. Wo ye campaign amaba omia. Kwajo free body. Eso de dia aba adwuma ko ne kwan wa pa on de osinya gopo hyiran pipi aban yi ene adwuma pa wo boy ate na nakua mo abo ate ni o wono so ba omia no ye campaign di ama no amisco spelele kaswa wono so ye campaign ama ba omia azeman kronom ene ono so de ne dia aban o kyerem se bra so se wo se ye ja bibia amanyosem bibia amanyosem no ne adwuna o man nkan kwa ho kane na yesiesu o man no man ntumpon ena wo se ye ma no eye ye hia asem we so ye shama ba edina ena wo so kyerem se arewo aja alan ya no no so ocheche ne wre alan ocheche ne wre sa we ne dai yate akua mo wa temi de na ba master planner junior kentampo ene wo so adwam lai master planner kam ne wa o mpani emni wa ne kobo oba ndai o tell say MPP amanyoko ni amanyoko a omuhunu Ghana se eja eyomo aman no amusiesiem mamputunyuma bam ti yemfa nhye wono nsa na NDC pa ne JDM die la yate ne die no ankoma Foster ono de odifriye die mu a ofanse ayerebi achimansa mansinu mu ene ode abaja wono so Ernest Akwasi Ado wo se okọ eye ayensu anu a eje omo hwe nanim se oba be omo mra hye bedwani yate ene ono so kokua mu nkitahudie pobone yankofo bi akobode afa GP ho ono so ode to dwachirim se yanim guase pa ami afiade aya na aye ne yeko na ma me wish birthday we kakra happy birthday every abrantie ya money free mi kuro ma abranse ya money se o mane dofo ni twotwo mutwo ni sweetie pie champon Ahenkan Margaret yes uko abnase a nkofo friend maako abnase ni fahin baba ose eneye na woda enti o man happy birthday maako ye adwuma wo Savannah region ye posi ni papa bi sono enti utwotwo mutwo ya money say odo